Lian Pang. Beda apa Lian Pang? Ati tilem beda kadima epon Kanjeng Sunan. Espon apa pacet ikiba kelabang sengkok ada tengah alas Lian Pang. Kadinto tengah alas seraja Kanjeng Sunan. Tengah alas. Engkau buru benih paling ngatakok dek kaisar. Kekerasan bukan jalan yang utama Kang Kuip. Mata ada masalah Lian Pang. Motor sakalangkong ati telem Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nyon sapora ati telem. Nora ongkongku ati telem ungku dak panjenengan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Melana dari jeria ya nak Lian Pang. Telem. Benar saya nggak sedua jeracak sampai lepai Lian Pang. Sabar kelaban cucur Lian Pang. Rekare ati telem ampun tacapur dari agama Islam. Dari agama Islam Kanjeng Sunan. Lian Pang, ada siapa nabang Lian Pang? Ambulu, kasongko, dema boleh. Ambulu, bodoh sama guru. Jadi ya. Sapora. Cabis mator abdi na guru. Estona kadinto abdi na. Iojok sarang rikyan mantri. Leres ratin. Leres din. Abdi na situ nana kadinto. Pasti ojok. Estona nabong kadisa. Bagian rikyan mantri kadisa. Leres kadinto sama kawan. Sunan Gunung Jati. Nyatanya bakna sekri kakacuan ng Kraton Blinwet Ceda. Saat setia Sunan Gunung Jati. Bakna kau tu bertanggung jawab atas satunya ketepian silam menimpa dari Ceda. Manabi nggak jeria. Kasakannya pun penjenengan. Sunan Gunung Jati. Mundak saking ilmu seher segunagi kalau benar. Tak mungkin diri mungkin alias setipu bro. Untuk akan duk pembaji naikkan dua. Paman Pati. Maksud keraban pecina bakna sampai nabang sengkok arah apa paman? Kami siapa cengkok? Ada lain. Medok tidak tuh. Sikaping dua. Doble ajaran itu Islam. Tak pernah jalan. Ini tidak. Lala, ya tore. Lian Pang.
Junan dalam pa. Junan dalam mak ki belum datang napa di dalam kerong dak junan dalam pa. Pa. Haiya, benda apa ya? Saya stona di dalam pada saya kaca tada dak junan dalam pa. Laisun penting ke bapak. Alanes depan junan dalam pa. Oh ya. Tuju dulu nak, tuju. Penting apa Laisun? Saya stona pa. Di dalam kan ampun tiba pa. Iya. Masa aduna laisun pas tak alake pa. Pon tetangga alake kakapi perak di dalam saya tak alake di dalam todus ka orang pa. Ayo minta tolong kau lamar le. Minta tolong ke Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah hamba Tuhan. Anakku carikan jodoh Tuhan. Mari kita dopak kian. Bila di dalam si alaki ya ba. Mun alake, mun tro kancang, nyari tibi lasun. Siangguan apa pa? Pokok model lelaki orang Cina, pada Cina na tak apa aja. Mun pada Cina na oleh pa. Oleh, engkau tak seneng mun tanpa pun orang-orang coba cok. Leres pa. Ay, ati sial boy. Leres di dalam sial Sial, bukan boy. pa. Aduh. Tuh. Apa sun? Desawan sun. Astaga. Astagfirullahaladzim. Astaga. Astagfirullahaladzim. Apa adim? Oh adim dia. Ya Dim. Kanjeng Sunan Gunung Jati. Bedek pon panjenengan Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan Gunung Jati. Hayya. Udah apa? Pasirepon panjenengan kisana. Siko papana Laisun. Papa Laisun. Papa Laisun. Anak Laisun. Potrepon panjenengan Kak Dinto Laisun. Hayya. Sebelumipun ati tilem tak langkong nyon sapora, ati tilem kasasar kantos tantuk dapat isanipun panjenengan, Papa. Apa benar ini? Lantaran ati tilem kasoran perang, Papa. Kasoran perang. Leres, Papa. Halo. Paman. Tolong Pak. Tolong Pak. Udah demang koyo. Apa? Mana bulu kia kak? Ayo. Parah apa bulu? Apa nak apa? Mak, cerita nara. Sila orang yang komak mulai gelak. Ya lecak sila nama orang lain komak. Hanya. Hanya cilok-cilok juga. Apa dan? Hanya ada kalimun. Cilu-cilu juga apa? Kalimun aja lo. Cilu juga apa? Paman canteng keleban centong. Yunan dalam apa dia tak dinto? Tak tahu kia paman sengkok mau badaning ibung ko dia, Paman. Yunan gamah. Mencar keleban sengkok, Paman. Bolong mah. Oh, ni kabukto na pun malam ratin. Lo engki. Untung tepak burunan dia. Hei, Hah? kenger nak. Eki pak. Tuhan kok tanda kenger. Ya Tuhan, ampun. Eki. Hamba. Kau udah aku ngakan nengi kain Tuhan. Hah? Daerah Lohan. Tuhan. Hah? Tuhanku. Iyang. Biar jangan main yang meki kiri di Tuhan. Meka Tuhan nak mau kikir.
Ria paman. Jono boh. Orang ngono. Non. Dong, Entok. mbak na oleh tedung dina. Soalnya mungkin bangsa nangko tak bisa masukkan kok. Tedung, waktu malam tak boleh keluaran. Engki ngomong ngasarin kau. Montaan di penduduk tak boleh keluar. Bodoh KTP kau lo keng carpet ampun. Tinggal bon. Hanya apa yang kata Aduh dia? datang di mana? Ntar kemudian ngakan apa mana? Iya mata kerader. Apa yang kakak cong? Cengina telur pak. Oh itu demi kakak. Dalam. Iya dalam. Aduh tak nemu saya dah ada kini kak. Ambulan malam kayak gitu mah. Tedung dina yo, saya jalanan. Ini keluar dari pakarangan dia. Engki. Iya, tedung. Maya. Terus papa? Engki. Kau ngelakopi dalam keluarga pak? Dia kan tahu sa kopi bon. Tahu sa. Tahu sa kopi. Cocok tedung nanti kan. Susu. Kalau susu lupa. Sumelak. Mau ngatan nasi apa ya? Lalapan goreng. Padang paman. Padang. Mau dina makan naga guna goreng. Engki. Cukok landu. Gelem nak ya? Lando menilandu. Oh lande. Omba dah dengan pacoy. Iya tedung lana iya. Bapak tuan mesan terus. Oh ontong raden tempat buluna. Iya. Paman centeng kalau bencentong. Dalam raden. Muntak kalero area bekto nala pukul 2 malam tak iya paman. Leres raden. Mayuk bena tedung kala ben sengkok laku kangkui asare Kanjeng Sunan Gunung Jati paman. Ngiring kesukaannya pun ngerelati na sarenan iki bobo saus. Lebih bagus sengkok tembengi oleh sampurna tedunga sengkok paman. Ngiring kesukaannya pun raden. Kesongas wong. Iya.
Dari pojok ke bakna paman. Paman! Berat! Paman! Paman! Tolong paksa berat, paman! Paman! Tolong paksa apa kok berat, paman! Berat, man! Paman! Berat tolong paksa apa, man! Beniat saap. Apa paman? Beniat saap. Rumah Arya. Apa rabana paman? Dan lemah-lemah dan jo. Siapa kau nyabawa kopi pangarang kemarin naik teret pira tinabak nang kau geluk paman? Apa? Apa orang? Hah? Apa? Apa? Ya alasan. Katanya aki karena tina engkau buru karena geluk. Siapa geluk buru? Biar nang atas. Iya engkau nang atas siapa saya geluk baba? Bos apa saya gelu? Saya gelu saya atas kau ni dewa. Bos saya baba gelak karena geluk kada paman. Iya saya atas ya norok kia paman. Iya. Hah? Biar ni cece emang gelu. Apa tak kau buru? Di mana bodoh apa teguh? Maksudnya arama aja na paman, main terkasih kok setedung ria paman. Nak bawa kopi na? Kopi? Kopi ayo ada kopi. Boleh dol. Tin, kau besai gelu apsaap. Hah? Mungkiraan kau lo teroi gelu apsaap kia. Paman istighfar paman. Istighfar. Iya, bila itu apsaap tayo istighfar don. Aman bodoh. Laisin. Laisin. Hah? Laisun kau lah kak mas. Laisun. Nama orang jawab baba nak kak mas. Tika laisun. Laisun kak mas. Laisun. Dia paman. Laisun apa nama Cin? Wah, boleh. Pak Boleh nama kak bodoh saku. kak apa yang kau paman? Kimas laisun. Karang rabuna kak mas. Maksudnya tika anapia. Main terdek kabula setedung neng edin to bule rasana pojok ji mas. Masa junan dalam tak ngerti ya kak mas. Bila pun babi ini alerik masa tak ngerti ya nah kak mas. Apa dong ngerti na wasa kuni kak mas. Lamun efek kerken nek bule pon ngerti pendapat ketika kini koreng ratim.
Pun pada ngerti pun baberem macak nempian pun gak emas. Keng tak langkong bula nyon sapora dek katika. Cukup bula orang Cina ji mas ananging bula kala bentika pun lain agama seratin. Si maksudnya pun junan dalam gak emas. Bula pun nur agama Islam ji mas. Mpian narayu babi nih pak, panu nih nah. Ini kayak benseranya mana? Enggak mau tanda apa nih ya paman. Enggak. Aneh kapan ni wong kuang. Enggak. Sompama. Sompama. Enggak ada coba mas. Biar. Aneh katin. Jangan lu. Maaf jangan aku paman. Siapa nih? Laisun. Demas Laisun. Siang kau ucap apa sama paman? Kamas. Siapa tak kira dah ucap kamas rago. Demas Laisun. Engki mas. Memangki mas. Sekarang ucap. Engki kamas. Ucap kamas ya bang. Sompama kan. Leres kamas. Bula bentika Demas. Pada nabula aku dan kau suka dan kau. Ya merasa kesini paman. Dalam Raden. Cimas Laisun. Terang kabuna kamas. Tika niser dek kabule. Menjunan dalam nisur di dalam nisur juga enggak mas. Engkisat sanonto bula pon eker peker niser dek katika ji emas. Siangguan enggak mas. Engkireng ratin. Tapi ngaria pole paman. Nanti pun apa epon Raden? Tapi ria mayu boleh sahadat kelu tak iya paman. Oh engki saya. Ya sabab sengkok neku area sagu-sagu paman. Leres Raden, ampun ngiring kasokan epon Raden. Mara bener si anui paman, si malai paman. Estona junan dalem alaisun. Iya paman. Saya pun Raden gak dipun apa? Junan dalem parlonor agama Islam Raden poron. Iya paman. Saat mangken ngiring junan dalem noro abdina maca syahadat timin. Sahadat apa roti ya paman. Wah, roti ana. Syahadat bener roti. Aing kau mun roti. Ampo paman. Wah, Apa paman? caucaan. Syahadat. Iya marah-marah kau nora paman. Nek kapan dumana orang Islam. Kare norok bismillahirrahmanirrahim. Barang paman. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Rahim lima. Barang mana paman? Nirrohim. Nirrohim. Ashadu alla Ashadu alla ilaha illallah ilaha illallah wa ashadu anna wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Mana bos sial lah paman? Engak ego nega. Iya paman. Mereka berarti pian pun Islam. Bila ngajar ya oleh lu kelu ya paman. Koncin agama Islam ji mas kini koreng ratin. Oleh mas kaman. Tika niser dek kabula. Buan nih Cukan sergam. bula sayang dek katika. Reng ratin Laisun. Serang jabuna kaman. Sengak tika noro agama Islam. Jujur kalaban sabar nang kema tangki sirati. Laras kaman. Asabab manusia odik ni koji emas tak sifat kalero reng ratin. Laras coba penjunan dalam. Coba penjunan dalam. Roa serang raja penjunan dalam kaman. Pola bule kalaban ti kami tetila ke bini naji emas. Laras. Pas umpamana bule apa caran karban orang lain ji mas tika kau tu sabar nang kema. Kenapa kaman? Saumpamana bule ji emas. Entan. Biar mau pacaran boleh kau ulah suruh sabar kamas. Engki sabar nang kema. Timun tak yo batman bensogi kamas. Enten bule akan gede katika tangki sayang akan ke cuma ji emas.
Benih kan coba matang kok masih pada TV ini apa sama cara yang lain tak punggung terkema corok dan minggu paman. Aduh sawam paman. Takkan tawa. Seneng ya tak iya paman. Tapi yang senang kau udah senang. Apa wana? Tak mau laju. Tidak nyari bintu dia. Ji Mas Laisun manis-manis bibir atante alos-alos tika kolek na nangis-nangis bula dalam dada Ji Mas patolosti ka ocana sayang. Seperti kadek kabula Leras di dalam eman nih serdak jalan dalam ke amas. saumur rabula tak kira atin-ati karing ratin laisun. Ongkuan acan cipat pak karing bini aja pak lopa ke amas. Cuma orang bini setong tika sebodani dalam ate bula ring ratin laisun. Acan di dalam ke amas. Cuma ring laki setong junan dalam sebodani ate di dalam ke amas. Sengak tika mon lake bini Ji Mas sak ngaleleng takok coba rasana orang sayang. Di dalam acan cia ke amas tak kira ngaleleng ke amas. Tertetia tika orang setebel iman odikna male sampor namani. Pereng ratin Kau lepas bunga bila polong sarang junan dalam ke amas jangan jotina di dalam ke amas. ongkun tika tak perak bibir Ji Leras Mas. ke amas di dalam bunga nasi sumbat ampuran lupa man.
Paula nih sedak junan dalam gak amas. Uki bula tak kira tika sayang. Ongkuan gak amas. Ambuan lo paman. Gak amas. Ratin Jimas. Sayang wadia boleh gak amas. Sayang apa pena si Ratin. Lu. Amburan. Talang kong jan sapora. Estona laisun ia cari ilmu sarang ati telem. Ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu apa paman? Islam, agama Islam. Iya cet paman. Laisun nuro Islam. Mengaria-ngaria ben. Adik keren toh. Jadi dikira orang Dursilam. Islam bo Langsung Islam. Tak langkong nyon sapora ati telem papa. Iya papa bagus. Ya kana. Buat nama pas dengganting benruana. Masa na junan dalam tak ngerti ya pak. Di dalam kan ampun tiba kan patut di dalam alake pak. Oh, sedengan naik balaki ini kamu. Iya paman. Engkau mulai sapuan na lancu laki lebih saminggung kok paman. Iya pak. Masih balaki. Suntik. Apa nih balaki anak? Engkau maskon orang Cina nak tak berhak masalah ben. Setiang kok noroti anak sebab sengkok lah tua, matenan kok robuh ke anak. Ngerti? Paman canteng kalaban centong. Ceke paman. Ananging sat samangken ten kula mator ada pancinengan papa. Ayo. Masalah perkawinan ati telem serangan laisun mangken dimin. Asabab ati telem kangkuy asare guru ati telem Kanjeng Sunan Gunung Jati. Asabab tak ngauningi esena negara Cina kak dinto. Papa, Lakar sengkok nak satahun abitu lak ngiding kabel seorang tanah Jawa torong lebih sakti boleh nang negara Cina kirim Arya. kak dinto Kanjeng Sunan Gunung Jati papa. Makanya sengkok anak atau pernisir dek kabeen sengkok neroti anak ben sengkok setia krono agaman bean. Alhamdulillah Ratin. Bodol oleh najunan telem saya buru kak dinto oleh kadu. Oleh dua. Di makuruna benak. Ati telem belum ngauningi salaki esaria. Sampai mana ati telem tapangki serangan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ati telem akabina serangan di emas laisun kak dinto. Oh iya. Iya nak. Reng ratin laisun. Siapa lapa janjinan dalam dak di dalam gamas. Di dalam tak oning pusang koreng lake purusa mangken pusang dak jinan dalam gamas. Cukan bula rasa tak mangke siatin hati kaji emas. Purusan onto bula tapangki kalaban orang bini macam tika. Sepon abaten naki dalam Athena tika dek kabula reng ratin. Di dalam asomba ada jinan dalam gamas. Di dalam apa tak teka ada jinan dalam di dalam bunga arat gamas. Tak burung tika campur tresna kalaban bula ji emas. Ananging bula salaki nyari akuru bula Kanjeng Sunan Gunung Jati seratin. Pocia jinan dalam muka-muka pas tak temu gamas. Rasana singkok tak mangke nyap-nyap aing mata tak kuat singkok dalam ate paman. Sana sajunan telem tak mangko. Tapi kak dintokkan ampo beda peraturan dari agama Islam. Junan telem mungkin belum epaneka. Tak kenging apolong ngasaren Ratin. Nyering langkong saya Kanjeng Sunan sare saos Ratin. Iya paman. Nyering Ratin. Bulan nyon pamit dek katika. Saya nggak tika pocina dek kabula. Melarbu lebu tapangki ya ji emas. Terus gamas pocia salamat jinan dalam gamas. Ngareng ati dalam kangkui mangkat papa. Iya nak. Amit kau lagi asyik. Iya paman. Amit pak. Kau lagi Ratin. Kakancaan mengulung salam. Assalamualaikum junan telem nyampo.
sabda. Iya. Siap. Ajari Ratu. Gratin. Enggak capit-capit kamu. Dina labo di boleh naman kibo ban kuruna den nak ye. Ngereng kasih pakapin ban Kanjeng Sunan. Mayuk mital salam tak ya paman. Ngereng. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak kan? Yuk paman. Laisun. Anda buna apa? Setiang kau ngobo adat kalau ben enak ye. Lepas coba penjiran telur. Mara masuk telung dek ke kamar. Kayaknya saya boleh calon laki na beun. Lepas coba penjiran Ayo, telur Mas, ngereng ayo. kan. Kamas Sunan Gunung Jati. Ngereng pasaper panjenengan ti Ajeng. Kama panjenengan Esaria Kamas. Ngerengken kula minta tanggung jawab panjenengan Kamas Sunan Gunung Jati. Kamas Sunan Gunung Jati. Kamas. Meremas kok mentak ketemu ada Sunan Gunung Jati ling-ling. Esaria ka di mana? Aduh. Kamas Sunan Gunung Jati. Dewi Ongtin. Ngaturana saporana Dewi Ongtin Kamas. Dewi Ongtin. Ampun salah dek panjenengan. Sangkunatan kula kelak nang bekto nang kraton Primplek Kamas. Dalam tabuk na Dewi Ongtin. Cuma ya see. Ponapa? Pencung-pencung kak dento Kamas. Sunan Gunung Jati. Tahun abad na tak salah Dewi Ungtin. Saya salah Kanjeng Ramana. Saya singa Kanjeng Ramana banyak apanya. Dek kasingkok. Saya jelas saya jawab kalau benyapa. Kalau bang singkok Dewi Ungtin. Banyak anak cuma termak. Anaknya sesuai karing tua Dewi Ungtin. Maturengki bacet Kamas. Tapeton kula minta tanggung jawaban panjenengan Kamas Sunan Gunung Jati. Banyak tahu satu sama masalah Arya. Singkok sebagai tanggung jawab apa kendungan abad Najeria Dewi Ungtin. Masa panjenengan tak nisra ka Dewi Ongtin Kamas. Singkok ngarte Dewi Ungtin. Allah jaga. Ongkon panjenengan tanggung jawab Kamas Sunan Gunung Jati. Singkok tanggung jawab apa sih rasa kibak nas. Islam. Kamas Sunan Gunung Jati. Dewi Ungtin. Tapeton kula tak bedi norok ka. Kenapa? Bedi norok agama Islam Kamas Sunan Gunung Jati. Ongkuan. Cek teronan norok agama Islam. Pokok pula bisa tanggung jawab jika masuk Islam deh mas. Leres dan kula masuk Islam Kamas Sunan Ongkuan Gunung Jati. Islam. Wah, Kanjeng Sunan. Wah. Yang itu, kok nabeng-bek nah. Tale.
Sunan Bongkang. Oleh punya bongkang jadi ya haram. Hah? Haram. Paman. Boh, nikah sing ancam biyen no. Sing campur mana? Senenge keraton nang nikah sageng kumpian. Sing kok saporana dek bok na paman. Tadi cari tanah putri asapora dek kabok na paman. Sapora. Tina lah. Oh, kasihan Delo. Kamas Sunan Gunung Jati. Dewi yang tin. Pon dikata sasa deh mas. Sasengko regumbira nang seneng kelaban bulan nang edia Dewi yang tin. Sangkuan ten kole pas mengasarang pancinengan kamas. Kamas Sunan Gunung Jati. Dewi yang tin. Apa paman? Paman. Paman. Arah apa paman? Merangsang. Ndak kalingling mana paman? Sera. Mbak na. Tak bisa. Apa na tak bisa paman? Bananda kaling Iyalah. Bananda kaling Ling sing mana? namun dek karya langkai dulu mayatku. Emang gua pikirin. Kamas Sunan Gunung Jati. Dewi yang tin. Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Dewi Ganteng ong kudu kakak salerana sapa orang du kakak seta terua. Kalau puna du kakak paset kita mula kerok kakak du dekati. Gunung Jati, Gunung Jati. Kegeseran duka hobi manis, janganlah jangan kakak ndepunaka. Rangsa ganteng, rangsa ganteng. Kamas Sunan Gunung Jati. Kamas yang tin. Aduh, bener aman. Ngapa pak? Aduh, Bu. Tin, bener aman. As masoho. Man, Tung. Tung. Karena tung. Ada layan tim. Sasar. Sar, Ayah. gisar, Gisar. Ya. aho, Aho. Ayah, ayah. Aho. Ayah, ayah. Aho. Tung. Mun mulana tak iya ya tung. tung ada nyaman ton. Mun mulana tak iya tung. Cintung. Ya, Mun mulana tak iya cintung.
Engki Kaisar. Mun Pamulana malolo. iya di Lo kan mangkana sobung taretana apa kabuna betes bede yada mesti bede Arya ngok dong Engki. acara kasta sing ngok dong mangkana dalam mukjizat dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Lo kan mangkana. Ala ternyata Kanjeng Sunan Jati umat pilihan na ongku di pangeran na tayo dong. Sampai aki dalam kata saya dong kepada Nan Gunung Jati dong. Situ gimana, Ra? Sebab setiap kaisar dua setong dari kaisar Bener. titipan dari kaisar dong. Ngeras. Mator aring orang Cina umpama beda-beda neng Indonesia umpama coba Engki. tak sampai usir ya dong. Cukan sapelika. Iya Seumpama beda orang coba masuk kajena, anyo aja usir cukan. edem pangkelina ben sekaisar bak napada. Lo tangki. Manusia pada manusia tayo dong. Manusia pada- Pada andi rasa sakit tayo. Pada andi rasa sakit. Kebon pada kebon. Ahu. Hayya. Ahu. Hayya. Ahu. Nan. Nak linting. Mula nyon sapora dak katika Kanjeng Sunan Gunung Jati. Cegem dan kulanan sapa ada panjenengan Gusti Kaisar. Idilem kamalon na bula Sunan Gunung Jati. Acara kasta bula Sunan Gunung Jati. Ternyata Sunan Gunung Jati benih orang sebang sarumban. Ternyata pilihan dari Allah Sunan Gunung Jati. Mukjizat ongku dalam kata-kata natika Sunan Gunung Jati. Palsu kata bula kesekel sampai Sunan Gunung Jati. Tengkirakan pernah pada panjenengan Gusti Kaisar. Tengkirakan itu umat sebiasa tak mau ningis. Kenapa tak beruna Gusti Kaisar? Ada yang saya tahu dan kau enak sing hukum Gusti Kaisar. Nak liunting Tante Buna, Kanjeng Rama. kaso rama bulan abang karing ratin. Edem pertanggung jawab bapa ngabesan bula dak katika nak Sunan berti cinta ongku dak katika kinagi. Larat dari ang tincukan cinta dak kasunan Gunung Jati. Angke Kanjeng bagi Rama. anak bula ni ke Sunan. Ekiba ada mapai dong. Maskon ekiba ada kata na coba. Epa masa Islam. Iya tore kinaki. Ananging bula tetap agama bula. Tak bisa bula masuk agama Islam. Bula-bula lain jurusan lagi nak Sunan. Matur saklangkem kenapa atas kesadaran epon panjenengan Gusti Kaisar. Aho, hayya. Masalah lain agama kadinto tak masalah. Ananging perdamaian kadinto seperti tingkat hati Gusti Kaisar. Antara na coba bikena tayo dong. Arya damai tak ada apa-apa ya. Sebelum mata mulai tikadak keratong kaya dak kacena dak kaplimplek nyopre amit dak Kanjeng Epuna tayana norok dak na dekat tanah coba dak ka wilayah Cirebon tak apa ya na. Larat Kanjeng Rama. Mana bisa kadinto? Kadinto sekan epon. Mayu cinta mata nak kira